Whaatalo whātu talafola Radio Samoa le nei tae au, o talo le asolua. Ua whaatetele ma le manuia ne lava whainga le au te te o lo e Wellingtone. Tae o nei tā ua mai ele whaasasa o le taawaleanga I leo leo maniso le au te te. E se I leo leo pe ama le tootolu ua whaina I le spray. O le tali mai lea anisi o le au te te le tae o nei a oanga I atu leo leo e whaawa poloka nisi o mga alanga I le palemene. E se I pousi mana a matali o ai ananafi. E o mai le taimi tu ufa ata sei talafou, o le wapu e leo leo le to atasi lean aveina le ta avale na faasasa o ane iniso le au whainga luenga. O le ua vale le tolu vai aso le te mai le malo ana nafi o lo tu maula la tau mau e le feiloa I ma le au te pau o lea, ua tatau ona to e foi I a inga. E saulo I lalo le malo se le Omicron, whai aloa suinga ma wha mamasa o lo o whea ngai nei mani usila. Saunoanga nei le taitai o le atunu o Jacinda Ardern na nafi a o whailoa I po le isi tolu I le ono vai aso asau o le a wha atetele le Omicron. A fua I lea periota o lona winga po se meo le whaiunga o mati leo le a amata wha mamai e ui e iei nisi o vaenga o le a le ma whaiona ave esea ona o pui puinga. O le polo inga lo wha amalo si eitu I pui pui o COVID mo tāta ngā lulue le a wha atu mawina pēr. Mo nisi au nanga iei le vaenga soifua malo loina. Wha apea no fua ngai mawalunga le lamatia ai o lo whea ngai matangata. O vaccine passes e ono ave esea pe a ngai ese le atunu umale mō lan mō le traffic light system o lo iei nei. Ma I nei suinga o le tāpā o vaccine passes le suinga o vave o nao o mai. E wha apea fo I le wha o ngā ino ufi fofonga, ma o nisi o wha atasinga o le aiei lava le numera wha atapulaa. Mai le pale mia, e le o iei se isi e le o e eva ona o whaingal koviti, ma e le ai fo I se tasi e fia ola I lalo o sā matapu. Ua le atoa le wha atau nuuina o le polo misi le malo o wha atatau I suinga mo ainga Pasifika 5 vai. I le reporti la tamai wa maa waile to atele o ainga Pasifika a fia I tūlanga tau whale. O soli ngā tūla fono, ma le au te lenga o le soifuanga. Whaalia Ronnie Tanielo le Salvation Army tala le tio New Zealand, ua tili tele ei tala whaanoa noa nei lo tala le leimo a inga Pasifika. Ua toe whaamalo se ei Tanielo I sui whai pule Pasifika o lo I totono le malo. Ua mo o mia le fesoa soani I whai unga I mawhaiei ona a apa atu I a inga Pasifika 5 vai. Mai a ana ika o le Salvation Army, ua toe whaamanatu fo I a inga 5 vai e awale matamuli e talo sanga mo se fesoa soani. Ai mo le Community Pasifika o loo lava le whaasoa ia wheanga le leia I ele ngata I a inga a o isi tangata e au fiei a ingo e ka le sia po so se tasi o mo o mia le fesoa soani. Ua whaalawi lo le fesoa soani mo pisinisi wa a fia tele ona o sao le mo li lanu mu o lo iai nei. Whailo mai e sui pale mio ia fo ele Minister o tupe Grant Robertson le paymenti fo wata ua le COVID support payment ma e amata ma whaiona whaatalo sanga ina mai le asonga fua le vai aso fo. E le o whaingo fia le telo pisinisi la iti ai mai se lava I au kilani lea fo ina ngia I talo le tae o nafi le to a tele wa nga ina tāpuni puni ona o a fianga o le koviti. E tolo paymenti to tongi mai ta ilua vai aso ma o nei paymenti e wha feta lai le pisinisi. Fa o popo I le fa se lau tāla mo le tata whai ngā luenga full time e to atasi, ma e wha angata I le 5 tata ngā lulue. Ua sui ai fo I mal pasene o tupe maua a fia mai le tolu se fulu pasene sa iei fesoa soani o le tausanga tāluai, o le ua fa se fulu pasene tupe a fia. E na o le ono vai aso le ua whailo mai o le a mawai lea peimeni, ma mai le sui pale mia e ono toe wha o popo fua I lea a fiango pisinisi ono le wha mai o lo iai. To o lua isi tangata au kilani mali liu ona o le koviti. O le isi to atasi na maliu I le whale mai middle moa, mai mai le ptanga luenga le soifua malo loina ua whaatalo sanga mai le ainga o le ua maliu, e aua ne I whaai loina. O le isi to atasi o le tangata fitu se fulu tau sanga mo na tupu le matua, ma o le ana maliu le whale mai au kilani, ua ato ai nei le 5 tangata mali liu ni usila, talu ona amata o sofai mai le koviti. Tala muli, ua tāpunia mo le vaiaso atoa le nei whale whaamasino ngā mawalunga whaapea whaamasino ngō apili Wellingtone. Ona o le Omicron ma ua a fia I le au whai ngā luenga. O le ua saule whaasala launga wanga I umato lau launga mata upu na fuafua e wala au le vaiaso nei I nei whaamasino ngā online. Mai le whaamasino Silly Dame Helen Wynne Coleman o se whaai unga ua whaia I awai na I tau fia le tō lau launga mata upu lo o a fia I le saunga le mū o isi tangata.
O se swinga ua whailoma iei fo i ono whaasolo a fia tuai maisi whaamsinonga ona o le Omicron. Ua whaatalsanga ina ile mamalo le atunu una fuafue a wai inei whaamsinonga e a ngai online. Tala naul tai au,